indzaba lesiyapiko sonke letfolakala encwadzini kaLuka chapter 10. Sitawufundza sicale kuverse 8 sigcine ku-35. Ngiyacela lifolile eBhayibhelini leSiswati sifundzele. Jesu waphendula ngokuthi umuntu othile abephuma eJerusalema aya eJeriko kwahlasela igebengu dazamla ingubo takhe tamshiya asatawufa. Kwenteka kwendlula umpristi ehlangane yodlela kwathi kube ambone loyo muntu wamgega. Kanjalo nemlevi yofika lapho wayawambuka lo muntu naye washaya naye kwakhe. Kepha umSamariya lothile labehamba ngaleyo ndlela wamkhanza wathi kube ambone lo muntu wamhawukela. Waya kuye wamthatha wamthela ngeliwayini amgcobisa nanemafutha emanxebeni wawabopha ngalevanga wase umgibelisa embongolweni yakhe wamisa endlini yelihambi lapho amongela khona. Ngakusasa lo Samariya wakhipha imali engemasiliva namabili wayinika umnikati walendlu yelihambi wathi kuyena ngongele nami umfu wami nasembuya ngakukhokhela tonke indleko yakhe. Haleluya. Lasifika khona bazalwane Jesu uyaphendula sathi imithetho lesimudako ukuthi singenta ini ukuze sitawungena embusweni wasezulwini. Uyambuza Jesu ukuthi uthini kanti umthetho. Uyaphendula-ke ukuthi weqala ukuthi uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngawo umphefumulo wakho ngawo wonke amandla akho. Bese-ke uyachaza lowesibili ukuthi ukuthanda umakhelwane njengoba uzithanda wena. Usike Jesu uphendule kahle hamba wende lokho. Ngoba ukuthi-ke uyabona ukuthi umuntu lowathetho uyabudala nokudala ethola yapiko. So ufuna-ke ukuthi alihlenge angabonakali angasumuntu ofuna kahlakaniphile. Uthi-ke ubani makhelwane la sesifunda khona-ke Jesu uphendula lo mbuzo wakhe ukuthi ubani makhelwane. So uyasinikela-ke Jesu lo mfanekiso womSamariya lolulile la sifunda khona abagcwele sitshelwa ngebantu abasihlanu. Sitshelwa ngokuthi bekunendvodza indvodza eBhayibhelini lithi beyisiphe nawutawufunda nalabanye amahumusho kawuthi a certain man. Joseph nasikhuluma ngale certain man means it could be any person. It could be any person from any tribe. It could be any person from any background. It could be any person from nominally gender. Futhi kungaba umuntu wanoma ngabe umuphi iminyaka. That could be a certain man. Amen. Ukuthi-ke sithola lokho ukuthi lenkosi yesiBhayibheli beyisuka eJerusalem iya eJeriko. Ihambela iphilile. Yabese-ke yadibana edolobheni. Nokufundza namanye emahumusho atawuchaza ukuthi yadibana nemaHosi. Because kunalesihloko emkhatsisweni yobana Swati nasawukhuluma ngokugcwele. Because a thief and a robber is a difference. Ngoba a thief shothi nangabe ngihambile afike ngekho mkhathi thief isekude khanda lodaba alisekho leso sigeleni lesiphi. But a robber yona yena etawufika ngesiphi ifike ekhathi endlini
ikhona ngimbuka athathe letiko lafuna ukuthi ithatha lakhaze endlini ngimbuka yiko ke nankulunkulu lesikhathi asho ukuthi ngiyakholwa lokho uyasibona uyabona income yakho uyabona ukuthi wena ukhetheke mabomu akho lokhu lekunika ekona ngiyakhetha ayisabona ngisemnini ngiyadecide manje ukuthi kule salary lebenayo ngeke ngikhiphe amathathu hayi ukuthi ngiyambhathe uyangibona uyangani and uyangibona sosi ngiyamroba so nalendozake yadibana nemaroba sosi lamaroba idibana nawo landleleni bamshaya uyababona bazamula leli mpahla yakhe uyababona bayibheli liyavela ukuthi notawufunza nge-amplified version nalichaza ukuthi bakwenta lokho they were even unconcerned josi bayishaya lengoza bayishiya esimeni ibhayibheli lithi seyicishe yafa bayishiya bakwenta lokho abangenelana josi bantu besibili sidibana nemaroba ukuthi bantu laba ngangenelana bantu laba limele bona njengokuthi-ke balimele yiko bakhona ukuthi balimale nalokuthi bona balimele bagcwele inzondo belethana bakhona kuphisana ngaloku labanako Bhayibheli liyasitshela ukuthi kwabeze uda umpristi bese-ke umpristi wayibona naloko ukuthi isesimende esibucayi nesimo leso engasasiso simo lesikanje bese ithudane nokufa kodwa wasinaka ibona umpristi wayishiya bese-ke yafika umleviyeni kuletana letindlela bhayibheli yokuthi ngekena wafuna nekusonzela lapha iyo wathi nasayibuka wabesezoshaya ngiyacabanga lokuthi yona lemvuzo nayibambona nayimbona nomkristu nayimbona kanye nalomndeni lapha kwavuka nthemba ukuthi nalo tangisida kuteke info lebuhlungu njengokuthi u-anticipate usidaka umuntu lonawo nalamandla unayo i-potential and ukuthola usesimeni wena sekuthi awukhona Bhayibheli yaveta nasifunzayo incwadi yemisebenzi yama-apostoli ukuthi nabayothandaza uJohane badibana nayinkosa esishosha isibhayibheli anticipate ngicabanga ukuthi nanena noma ilimele isesimeni esibucayi kwavuka themba lapha ukubona umkristu utawuwenta dala ukuthi impilo yakho njengayo le mvuza lesibhayibheli bese anticipate ukuthi khona labantu abaphawo kodwa-ke kwabajaba wayo ukuthi yomuntu nengigazi ukuthi angisihle
unawo amandla yokuthi aguqule impilo yami for the better. Mina ngisesimeni sekuthi angikoni ukuthi lokuthi lembonawo lonawo lamandla kethi umshiya. Sicondela zalane lokuthi le ndvodza ayike lutho lolukuse ayabasukeli nalabantu abayisukeli. iBhayibheli liyasiyala ukuthi awungabikho muntu ohlupheka noma alisela noma aligaxa endabeni kaNkulunkulu. Josi liyasiyala ukuthi kwesinye isikhathi singalikhanza sinehlupheko. Kodwa lesizathu selokuthi sihlupheke noma silikhanze sisesimeni lesingasiko kahle kungukuthi thina ngetelo lethu lesilendile kungaleso sizathu silikhanza sileso simo. Yiko-ke isiyala ukuthi asingagweli kodwa le ndvodza yona ayiwasukelana namakhosikazi kodwa nangabo basuka. Ngifuna-ke ukuthi sinakisise ukuthi this man they are in a good state of health. Then asakehambele wakibana nebantu nasandimene nabo lamakhosikazi impilo yakhe yashintsha from whole to half dead. Ukuthi nami ngiyathandazela ukuthi anginabi yibo abanathi make mamba nakadimene nami utanisukela kakhe atawukhona eta anticipate ukuthi khona umuntu atawufuna kubheka bese udibana nami lapho ngisizodibene nami impilo yakhe yakamoya impilo yakhe esini yakhe nasashiya sekukhona into lezentebili so shika akasafani njengoba imethrostendoza be in full state of health. Then met the Lord. Then there was a change. A change then after Second if you are here, she not for the better, but for the worse. You know, when it's nami kumthandazo wami ngisadiphile senkulunkulu akangisile noma ngabe ngibani la ndleleni yami yokuphila lentawudibana nayo ningamrobi anything kunekwekusike imrobe impilo yakhe nakadibana nayo kunekwekusi for the worst. Then, iBhayibheli lithi yena wathi nakayibona inkosi. Now ufunda Amplified ukuthi he was moved by deep compassion. Kwabalesihe lelesenta yena nakabona lendvodza isesimeni sekungakhoni ukuthi sidle kwabalesihe lesiba i-drive kusilokhu singasida abafunanga cabanga
So, umSamaria nawufunza naleli umusho udawubona ukuthi he was even a foreigner. Abengasilo umuntu olimele lo akasina leyo tribe yakhe. Kodwa lesihe lanaso ukuthi ngibona nangu umuntu olimele ngiso lesila itribe. Bible iyavula le ngokuthi why iyo lenforce nabaya iyo lenforce abona namaninga alenforce seBible wawakisa wayo kusho ukuthi lamandleba lengwatfolako ngifuna abe ngcono naloku lengwatfola angibokona. Amfuni wakheke bona. Ngiko ngifaka the wine kuthi libe disinfection. Kuthi amfuni i-infection yazi. Wagcobisa nalemafutha wawubandisha lo muntu. Kuthi angathubeki open. Amen. Ngiyalandzela abazalwane. Amen. Ngiyalo-ke lendoda i-assessment esikabi idibana nalomunye umuntu lofuna ukuthi manje lokuphala phansi lamandleba lawatfola abe Amen. uNkulunkulu akasendele kusa sisaphila ngandlephi ukwesembile wena uNkulunkulu wawethemba nalabantu kule imijuju yekuphila ibakwaze yabashiya bangana esini balimala bangadali nabo nekuthi babofa wawethemba Amen. wena losudibane nalabantu kanje nephila umende ukuthi upende babe ngcono Amen. kunaloku lobathola abantu yafike khona abantu abaningi laba west at least bona yazi nendoda nayidibana oba bekuchange emanceba ayo udachubeka atophela nangabe bekatophela kodwa abana nembonakalo lukabi kakhulu abawenza khona abanye abatawubeka kusivele ukhanza ngiyatophela ukhanza ndiyimandela ufuna wena lama zakho ibe ukwenza kuloko lomhlola kubo wena phela uzodawo kwaza nje uhamba uya Baba wena ukuthi nyalo ngimele but ungenda west state of Tanzania kulula sendele umusaba ukuthi silethe Amen. angasisho lesifo Amen. So we have to demonstrate the love of God Yeah. Amen. everywhere. I will say, in nature, Yeah. is love.
John 21 verse 15 to 17. Jesu kuta Petro. Athi sebacedzile kuya, Jesu wathi kuPetro, Simon, usawa Johana, unguthatha ngetulu kwalaba yini? Waphendula wathi, Yebo Nkosi, uyazi ukuthi ngiyamthanda. Jesu wathi kuye, Yonke imawudlo nawo. Waphinda Jesu wathi kuye, Simon, usawa Johana, uyamthanda yini? Wathi kuye, Yebo Nkosi, uyazi ngiyamthanda. Jesu wathi kuye, Yelusa indlu yakho. Waphinda futhi kwesithathu wamuta wathi, Simon, Musa wa Johana, uyamthanda yini? Petro wadzabuka enhlitweni yakhe, ngoba Jesu abesambuke kathathu athi, uyamthanda yini? Petro waphendula wathi, Nkosi, wathi konke nje wena, uyazi ukuthi ngiyamthanda. Jesu wathi kuye, Yonke indlu yakho. Ngasidabona abadala. Jesu ubudaphithi. Uthi uyamthanda. Nakaphendula Peter athi yebo Nkosi, ngiyamthanda. Jesu uniketa inside emasayini ukuthi yonke Amen. yelusa indlu. Shothi Jesu usishela ukuthi uthanda yini. Yeah. Nangabe sithanda yini, kumele sendele. Yeah. Amen. Hallelujah. Shothi ukuthi yebo Peter, nosi uyangithanda. Yodla indlu. Yelusa emawoni. Uyabona ukuthi uyavela futhi lapho ukuthi kunemehluko welusa imvu nalempethu sedincane. So their demands, they are different. Even their care is different. Uthi sandla labantu labehlukile. Ngamanye izinyeko lehlukene. Kuthanda mina kusho ukuthi labo bantu labo bendele lokuthile kuwe. Uthi Yesu ngishiya umthetho omusha ukuthi nikosala insana. Uthi ke ngitawubathiwa ukuthi bafundi bamisi insana. Uyabona nje Jesu usifundisa ukuthi luphawu yekuba umfundi kaJesu. Akusiko kwenta imisebenzi emikhulu yamandla ukuthi nesiphiwo sekwenta imangaliso. Nesiphiwo sekuvangela noma ngabe ngisiphi isiphiwo sakamoya uJesu uphawu yokuba umfuzi ukhombatha yomuntu. Amen. That's the sign. Uphawu lentawubonakala ngalo ukuthi bafundi bami sibili ngiyawubonakala ukuthi ngithanda bathandekayo ukulakaselela umusa ukuthi uthando baphezulu lokusela phansi nasesigcwele lo sinale ngambo sinale nature yaNkulunkulu njengoba kuchazile ngaphambili ukuthi nenzoza impilo yayo nase idibana
ngabe nguphi la siphila khona, noma ngabe nguphi la sendlula khona, sawuvakala Amen. ukuthi nephupho Yeah. Amen. lokhu sivakale iphupho lawe sana kutaba nokuthi sijwasi anokuthutha Yeah. nangabe sigcwalisiwe ngalo manje singeke sazama ukwenza yena nje uyabona khona abantu abanesiphiwo sekufundisa ilwane ukuthi ikhone wena imidlalo nside uyabona ungathola intsha bayitrainile ikhone wena samdlalo nside but once abantu abafana besinyana sebanethambo nside itabe siyakhohlwa manje noma ngabe lele act yendlala thina bantu itabe sesiyavula manje lechaya sinalo andafuna idlala anymore ufuna naliyatshaya. Amen. We need the help of God to change our nature. Ligcwale yena sibe nguye, ligcwale ithando lakhe. Ngeke bese siyaku-act. Noma ngabe sinyatheka kangakanani, siyawuvela ithando. Ngalobe ukuthi le nature yethu vele iguqukile. Kodwa nangabe lo muntu lomzala angakafi. Ngiyashela. Amen. Lapho usonga yena umzali wakhe asonga afuna ngiyabona umuntu omzala usinasa avuka and ngojesu ayithanda indaba yokusinangabe sisasehambile bese asabuyisona namhlanje nalabangakhola sebafuna ukubamba usabambisha edenze bafuna ukubamba sayibo kahle ofuna nkulu wasofa usayibo kahle uzala uzapho awusabambeki awusayadimangana nawo ukuphungu esinene usayibo lakaphansi nokanjani sokukhuleni yakho umzala sowuvulile uwubeke inyawo nemamboke bayamangala ukuthi kubani yona lesesimbona yini inkinga. You were just trying to put on a mask. Yeah. Uyabona kuzozama kufaka imask nalo besayimfeshula imask sekuvela wena mfana so ngisikulunkulu akasibazana. I would say we shouldn't try to act usenzama uligqoka uyayibona ngoba ntawuzama lokwenta ngathi nginalo lelithando ngibe ngingakahlangani nalo mfungo wethando ngibe ngiyintelo lethando lapha yini you will get tired of acting. Yeah. And once you get tired of acting, then people they will see the real you. Now. Ngiyacela abazalwane sifunde incwadi bayithanda ukuyifunda nasemshadweni. First Corinthians 13 verse 1 to 3. Yes, 13 verse 1 to 3. Basekorinte bekuqala chapter 13 verse 1 to 3. Luthando. Noma ngikhuluma ngetilwimi tebantu netetigilozi ngoba nangite luthando ngiyalikhulumela nje Hey. ngifanana leliphusi lelitetethako noma insimbi lelitetethako noma ngingaprofetha ngathi imfihlakalo tonke nelwati lonke noma nginekukholwa lokukhulu ngake kuthi ngingasusa tintsaba
Paula uveta ministry. Kutsi nome ngingakhuluma nangelimi siyathi ukuthi ngaba khona ilimi ledakhawena ingaba khona khona labagifted because they can just babe time and wait on labantu umusho uyaveta ukuthi even noma ngaba nalo kodwa nalento elisanda uvela njengokuthi umsindo ocasuka uthi noma ingaba ne-gift ye-prophecy but nangabe uyidelisana ukuthi leyo i-useless so silazindela bona ukuthi noma ngabe ngiyiphi i-ministry lengake izulu liyethemba izinto ayenza kodwa nangabe leyo ministry ngiyenda ngingenawo usana bazalwane ukuthi abantu bangasizakala leyo ministry ukuthi basizakale batawo liqala ngitawula limata lesiphiwo sakho iBhayibheli liyavela about the spiritual gift ukuthi abanye wabenda ukuthi babe bapostoli abanye wabenda ukuthi babe baprofeti babe belusi yavela the reason we have the fivefold ministries bese iBhayibheli liyavela ukuthi lokho kwenzela ukuthi abangcwele batoshoniswe so see the reason for the ministry is to edify the church ukuthi ibandla lisitakale ngale iphiwo lakho isiyemini nangabe lesiphiwo singakagqojiswa ngensalo sitawufanana nesikhali ukuthi into sibantu basitakale ngaso bakwazi salimane lesipho salimane even more manje ukuthi side noma singena ministry sakhe ukuthi we need to love abantu benkulu asiyidele kibo it's not about neligama lami but kungankulu because that's the problem lesinayo that's the reason nyalo utawabona abantu banehanga nemathayisi banendlala yokufuna recognize ukuthi and wangathi i-ministry kufanele ukuthi ungaphelisa ukuthi thishela wa-Sunday school umgcoka wenta umsebenzi yokugcoka kakhulu in the kingdom. Amen. As much as someone who gifted me wenta ema-families manje kufanele ukuthi sifuna like to grade bona labanye bakufaka ukuthi kuba ngathi you know lizwe liyakuthemba with a certain ministry bona bashaka ukuthi ngabe bekala sosukile sola uyabona ukuthi ngisema just a recognition nehanga recognition ukuthi doctor yaba professor yabona ngifuna ngathi ngeluka recognize yine hanga yefuna kwatiwa yethu Jesu lesimlanzelako nalosibonelo sethu sekukhola uphile impilo leBhayibheli liyachaza indzaba ye-humility labanayo such that even children bebakhona ukusibangeta nanananakuye abaguli iBhayibheli basibasaza abakhulu ukuthi yabasuka was no vumelani abantwana kusibeke kimi just anyone who have an access to Jesus. Amen. Bekungasineki ukuthi nangabe kumele ukuzampula labantu abaneshisekelo yakhe bantu abanenhliziyo yebanu hayi ukuthi kukhulu nabo kudibana nengcebo you have to make an appointment and kushaya kwase kunamali lekanani he was not like Jesus. You go because even children they could access. They
Bible here because he was humble until then. We would say now people they have agenda. Amen. Amen. Yeah. We need to love with action and in truth. We'll see in 1 John chapter 3, verse 14 to 18. First John chapter 3, from verse 14 to 18. From verse 14 to 18. Siyazi ukuthi sesivumile ekufeni, sangena ekuphileni, ngoba sithanda bazalwane. Lonke luthando usesekufeni. Umuntu uyenza umzalwane wakhe ukumbulali. Nani-ke niyazi ukuthi kude umuntu lokumbulali lonokuphila lokuphakathi. Luthando silwadinga lokhu. Kuthi yena wanikela ngekuphila kwakhe ngenxa yethu. Nathi-ke kufanele sinikele ngekuphila kwethu ngenxa yokubazalwane. Nangabe umuntu anako kwelive bese ubona umzalwane wakhe loswele angamhawukeli, angasho kanjani ukuthi luthando lwaNkulunkulu luhlala enhliziyweni yakhe? Bantwana bami, asingathathi ngembavi nje emlomo kuphela, kodwa asithathe asithathe ngentendo nangeqiniso. Then, verse 17, we are put that was when it's not a woman, I will believe in this woman of and like he was sweat, and how and I should have is in some of the shall I keep it. That's a question. No woman you priest the guy here. I would say power. Bible and reports. Bible and would say it's just many seven corn. Go to see. And they responded. And their response, there was some question. Siyakenza ukushiya lesimo kanisoso. Uyabuda ke Johana awusi. Now whether lo ungasho kanjani ukuthi isandla lokuhlala. Kulumula kasendelo kusasana. Ngekuthi nabantu abasengena nabantu lobabonako nabantu lonemandla yokuthi umdlalo uthide yena lo verse 18 lothi asingathanzi emafini asithanze ngentendo nangeqiniso. Ngiyacela manje sengitawa sekugcineni futhi masiya First John chapter 4 kusukela verse 7 sigcine 11. John 4 chapter 4 verse 7. Unkulunkulu uthando. Bathandekayo, asithathe
usuke ahlelwe uNkulunkulu futhi uyamathi uNkulunkulu. Kodwa lo othando akamathi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uluthando. Luthando lwaNkulunkulu lubonakaliswa kithi ngokuthi uNkulunkulu wathumela indodana yakhe leyodwa emhlabeni khona sitowuphila ngayo. Mulolo-ke luthando, hayi ukuthi ngithi lesathandza uNkulunkulu, kepha kuthi nguye lowasithandza wadzimate wathumela indodana yakhe ukuthi ibe yinhlawulo yezono lethu. Bathandzekako, nangabe uNkulunkulu wasithandza kangaka, nathi sifanele ukuthi sithandzane. Kude umuntu lowase wabona uNkulunkulu. Nasithandzana-ke, uNkulunkulu uhlala kithi, neluthando lwakhe luphelelisiwe kithi. Haleluya. uNkulunkulu usebenzile kancane ukuthi asisite, ukuthi simkhombise uthando lwakhe, sente impilo zelana ibe ngcono, sifanane naye uMsamaria. iBhayibheli liyavela ukuthi inkosi yaseyidibanile uMsamaria yashiya for a better, and as ishinda, he was even an honest man. Ukuthi iBhayibheli lithi wabhadala ni-2-day wage notawufunza ngalabanye amaholo, so wabhadala and abhadele lapho washo ukuthi ongeze nangofu wami. Kanti abakhona indleko ezitawuba ngawubuya ukuthi ngibhadala. He was willing, he was a foreigner, but he was willing to help. Kangakanani-ke lithi bangcwele sila sengumtimba waKristu. Basibakhona ngeBhayibheli lithi nangabe side uthando asinathi uNkulunkulu sengaba yinkinga ukuthi Nkosi yami sengikhona esikhathi esingaka solo nokuthi ngide uthando ngcwele inzondo uNkulunkulu akasendele umsana. Ngicela singalandisa sikugcina inkosi ya 1 Corinthians chapter 4 verse 12 to 18. 1 Corinthians chapter 4 verse 12 to 18. Siyaphishaneka sisebenze ngetandla lethu. Sithi sethuka sibe sibusiswa. Sithi sitingelelwa kuyushwa sibe siqiniseka. Sithi sinyambelwa sibe sikhuluma ngemoya lomuhle. Kuze kube ngulamuhla senyiwa kibi temhlaba nekugqolwa kwetintfo tonke. Umthandazo wami ukuthi uNkulunkulu akasite noma ngabe sidibana netimo etingalungi lapha kithi. Uthi ngepho sithe sithuka, Amen. asiphethisele ngalokuthuka, siyabusisa. Sithi sitingelela kuhlushwa. We don't respond as treat abantu ngalendlela abasitreat-a kabi ngayo. Ishido-ke ngathi lokho sikakhona ukuthi the old nature sibe nale ukwenzela simkhulule sibe nalokusha ngeke sikuzabe njengoba lasuka khona ukuthi nangabe sithanda sinathi uNkulunkulu that is his nature. Just now read what whoever went out of love. Sitawonana ukuthi sifundile sana akhe ngalo